Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kaseng New Trap Youth Council nong Thamai Circle, haka laipuai terek mentau nailar arhajar arpo. Hapo kajialam jong Organizing Secretary Usamla Joy Phankon, kilalet ikendo yak ka Deputy Commissioner jong ka East Castles District. Ban penpau halor kajing baki pait ba ki balet chim khaw rashan na kidukan sam rashan. Namar kumba kalong menta ki basam yau khaw rashan hakaleng gisnong hakathan nong Thamai kilapan yau Aadhaar card. Kumta ka HYC nong Thamai Circle kalai tu bakani kajing pan Aadhaar card ki nong sam khaw rashan kalabo jing apat di ki pait ba ban yo yau khaw rashan. Kumta na kalyang kani kaseng kaladawa na kadisi kakong Matsiudor war nong bri ban patha ikinong sam khaw rashan bakim day ban pan Aadhaar card. Kaliang jungi ke HYC nong Thamai Circle mata kasni ngilawan ban ikendu ya EGC kadai hi halor panung remba kani kajing kadai hi halor kajing pan Aadhaar jong kini ki basam khaw rashan na kidiki na kibril ki basim khaw rashan ngilai keren ba EGC bat na kaliang jong EGC ru ti ilakular manchimphia bat manpha long inspection ke sekte ki than stay nang ba long kabayat kakam kan long kabayat be jariti penpau ba itu ki beladon lupa ya ke Aadhaar card te long ki haban ban somit ne ban ai ke ya katha le kini ki bang padan te ki long kani de proses kanya ke ki haban dan ke katkum ka jingyo jo jongi jongi te idon ki kini ki pai ba ni ki pardo pas nam jungi yong ba kini kinong sam khaw rashan kim ai khaw rashan ki namar bale ba kim don ya ki Aadhaar card ti nakaliang abang mentan ni lai kenu EDC ti nakaliang jungi EDC pa yong ba yang mentai te long kani long ki badan te lala ban sumit ne la ban ai ka Aadhaar re kini ki bang padon pan long insale pa hadian kan yang mentahi kini ki bamdan ya Aadhaar card kila ban yo ya liu khaw rashan.